دەستپێکێت شخصی شەید زەهرا و هەواڵێنێتە هەموو شەیدین خەتا تەکۆشینی و ئازادیان بیرتێنن یعنی جیهان ئیرۆ هەموو نقاش سەر توندیە و سەر ژنان دناوە ماڵان دەبێت دەما کۆرۆنادا ji bo wê jî gelek tedbîr hene gelek nîqaş hene gelek yani komcivînên li ser tora medyayê ya civakîn ha nîqaş tê kirin lê vê dema ku em behsa tundiya di nava malê de dikin yani ev aliyên tundiya ku li ser jinên Bakur û Jilatê Sûrî ji hêla dewleta Türk ve ji nedî dîvêdê dîtin li vê herêmê tevlî ku nîqaş hata kirin cihên ku wekî şer tê nas kirin hemû rawestin tenê ji bo yani tekoşîna beramberî vê nexweşiya ku di nava cîhanê de belav bûye yani hemû hêza xwe tu beramberî wê tekoşîn bike wekî goma gotî dewleta Tirkiye dagirker ya faşîst ji xwe ji bo qirkirin ji bo îmha ji bo tunekirina gelên herêmê taybet jinên herêmê di nava hewildana de bû yani tiştekî gelekî balkêşa di hemû cîhanê de niha tenê behsa korona tê kirin lê di vê demê de li seranserî Kurdistanê wekî êrîş wekî qirkirin û wekî qirkirina siyasî di nava Kurdistanê de li çil Bakur bê çil Başûr bê çil Rojavayê Kurdistanê bê yani em behsa tekoşîneka cîhanî beramberî tunekirina nexweşiyê dikin beramberî ji bo cinsê însan hatê kirin ew tekoşîn heye li vir jî dewleta Türk vê weke wesîleyê dibîne ji bo ku vê êrîşa xwe hên bêtir xurtir bike niha taybet li Kobanê ji xwe binêzîkbûna komkujiya ku li ser sivîlan hatî 2015 de piştî rizgarkirina Kobanê ji çeteyên Daişê yani piştî gorehetiyek di nava gel de çêbe ve gereka bi ewla ji bo gel çêbû li Kobanê ji bo careke dî valakirina Kobanê ji bo tirsandina gelê Kobanê ev komkujiya ku zêdeyî 271 sivîlî hate şehîd xistin di nav de jî ji xwepiraniya we jin û zarok bûn yani ji bo dubarekirina vê êşê ji bo ku rastî jî ev gel tu carî nefes negirî her û her di nava wê hîsa ku beramberî qirkirinê beramberî tunekirinê ji hêla dewleta Türk ve ev komkujî ser sê hevalên me yên jin de hat di nava de du jî endamê koordînasyona kongre star bûn yani ji xwe hedefkirina hemû gelên herêmê ji hêla dewleta Türk ve heye di nava salên bûrî me ev weke gelên Bakur û Jilatê Sûrî me jiyan kiriye hemû gelên herêmê taybet wekî jin ji ber ku jin wekî semboleka berxwedanî û semboleka tekoşînê bûn jin bûn yên ku dikarî bûn di şexsê hêzên parastina jinan yekpejê dikarî bûn dengê gelên herêmê bigihîne tevahiya cîhanê dikarî bûn ji bo Kobanê ji bo Efrînê ji bo hemû bajarên Bakur û Jilatê Sûrî kombûneke jina yan jî eniyeke jina ava bike bi hevgirtina sazî rêxistin û jinên azadîxwazira jinên ku dikarî bûn zarokê xwe re ji bo welatparêziyê dersên herî bi nirx bidin yên ku îro bi zêdeyî 11,000 şehîd zêdeyî 20,000 birîndar û tevahiya gel di nava tekoşîneke bê hembaye beramberî faşîzma dewleta Türk di şexsê serokkomarê wê de ji bo wê jî yani bêguman her bû hedefê vê dewleta Türkî faşîst me di şerên beramberî Daişê de di hemû kiryanê Daişê de me jiyan kir şerên beramberî dewleta Türk ve hedefkirtina hevalên me yê jin dest dirêjkirina ser cesedên hevalê me yê jin yekpejê û hedefkirina hevalê me yê siyasetmedar û hevalê me yê di nava kar û xebatên civakî de di şexsê heval hevrîn û yadê eqîda de careke dî niha dewleta Türk li Helincê
لكوباني أف كريار جاركتي برنجك جلك كوبانا جلنكو دنابا كوبانا رزقار كلي جداعشي جلنكو بإصرار منكو جاركتي جياني آبابكن ببنا ميناك وكي خلق كوبان اشتباهية آزاد خاز وتكوشرين جيهاني دا بونا هدف دولة ترك أرمانج أوكو راستيجي ترساندنا جن هشتنا جن دنابا مالي دا وقاب آبيتن دشون دا اشتكوشينا وهي دنابا بين حريمي دالي يعني بلكي مراسيمين كو جبوي هرسي حوالي جن هاتن تشيكرن برسبه هري راست بجبوي دشمن تاكوشينا بو حتانها هاتيا مشاندن هيز إرادها قلق مظن بو جبوي قول عم بقهنا رجائيلو جدسبيكا شورشا نوزيتي المهي بحتى رجائيلو يكو راستي جدا نبات تاكوشينو برخدانية بيشنكتيا حمو كادو خباتين وهولفر هاتنا كرن جنبو يكو هري زيدا بدل دانا هم وكي جن هم جي وكي زاروكو زيتشي بي هريمي او جي جنبو يكو البرخدان دعفريني دا دسريكاني دا إيرو دبن كونين دهندوري ولاتي خدا وجيان كل شعبي والفجرة كب أولاد جبي باجاري وا جارك يكو ليشتك شيني هري زدا جنا ويكو هري تكوشيني تكي أو جيجنا يعني جارك دي دوباره وكي كونغرس تار أم دبيشن رياض وشهيدة مجمرة دتينن أو وكي تعليمات أم تخوينن خونو خيال ما جمرة دبي وكي رياكو أمجريكا سر بمشن حتى سركفتني ببن تشبه نيفتشوي معنا حتى هنا هاتنا تشيكرن خوني هبالي ما جبي أباكرنا سوريا كديمقراط سوريا كآزاد سوريا ككو دناب دا حمو قل برنجي كي وكهف جيان بكر هركس برنجي خواب چاندا خوا يعني أبج بوي ما وكي بلانا كارا وكي كونغراستار شخو تجاري إيريش إرادة جناوينش كنن هر شهيدة كجمرة فلسفية كهر شهيدة كجمرة ما جيانك سربي أساس جارك دي دوباره سرساوي جوي قالي خوش بوي تواهي جنان وجارك دي سوزداين بحمو شهيدان را كو خطا قوتي دمشينا أم بردوام كن ببنا سركفتن